Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya Dr. Indra Utama MPD, Rektor Universitas Gunung Loser Aceh, beserta seluruh sivitas akademika Universitas Gunung Loser Aceh mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah